abatura bato bashangira ofisi ya RDC mu rubwizi bwero mu district ya Mbarara bakwasire ipande bari kushaba kwagarukaho businjo mu cyaro cyabo. Nartayigwa akadora umushinja wanje curu ntakumanya hari zarwaza bashamjanje nobwo nobuntu namfosinga ngo ahereza ubujuruzi butashyikire aho nashobora ubwebembeze abana bitu barigero mu mashomero ko kugera atakwata bashija babona icyaro tikiro mbashija babarunziro mu bihome embundu nizarara cyara kitu owitu no shota na barax twashoberwa abantu mwe tugire tutashabaga kuba kuziba kamatarsi aja akwata bakuno bana shaba kuno katwafaka twakaba no mucyara kiza franka iba abaryo mukoti takahereze na meza ashatu bakaraka bamugarrayo nabatera abakwata batera ngo batacekiza franka. Abatura abantu bagamba ngo abanyabuzare babo bahwerira mu cyome kandi abandi nubabonabonесibwa ubwo mugiga ari kubeye kwasanga nibiba amatungo ge kandi nubashisha na famu ya government kubori yaho shitami omushija ari hashitami atine cyari kumanyoka yeno bamutwara ngwayibire ritahigo kwiza imbundu kuza kushora heru embundu niye kushanga here gadingiri ekutegereza bona katwabona kushanga umuntu naye twaranguwe n'uwayine bakwiba burizo bari yarhanga ritahigo kasoka atungo mwanyogu icyo ngabataka tukabona munonga embuzi ni bagwa ezimwe natwaza abantu be zuburaho umurisa nabona aterwe nkoni mbwe no muhinguzi yakubwana umwanya gwo umunguto konko munguta government yashangiro kandi toka arikuza kunywa no bakacanga mu umwanya ogwe turyabagwaho tubyakubona pressure ryo mu mutima yitu twakine butoro twakine bugaciro twagambaho na n'umugiga Eric Rutahigwa hasumo okutugambira hanshongeji kandi nagira ngo abantaba no bamubehera abakwatire n'amazima bakabakwatira nyimba manyane bawura kunka kwatso umuntu banza za polisi urire ohaba bomsango okora statement bakwita reference bamanyango wahababa then police zayo etinkaze ingosisa apato umuntu konka pata utayibwa habaziri naliwe narondizo hati nwa police nyine umushango wona habaziri Rutahigwa nagira ngo abantu abakwasiretuwe yabakomise nguhina abantu abanda babakomise bwanyuma yo kwiba amatungo gabo yama yangutsindira umwabo kuba wo kutegereza naza na region yashanganye uti nambite complainant abantu n'abasima bakakwatwa kunga bakakwatirwa bwibire abandi no tutahigwa nageza aho naterera umwami Rutahigwa isumu kandi umwami Rutahigwa yangambira ngo abinji takukwatira abantu busha konka abona bakwibenteze abakwiba nembuze nangwa yanteraho n'abashuma buya yamara kwata ari umushuma yamara kubaga imbuzina uyantera sumu atiro ko mugambira kugambire kandi ko nagamba no mushuma buyicereza atanamara kuziba. RDC imekatera tury'abajenyi ashabira abantu abakwabaho bucurera kandi yaraganisa kwa rukuza kutaho mu nshongezi ahabwa TV West nde Elias Rutugusa.